Good afternoon, friends. Malangam lakude so so on behalf of Nisi Baptist Church Council soga greetings ogan malam salam umra paradane ngomong jang tunu malanga so harabe bobo aba mangpala umla pala dorme pela oso so be ajang tabe de so lumulam Bible class akna tarene oga so NBC compound soga also konsele mula sam initiate marabla ila so Bible class ang maragurene osam mule tenang mari malanga anya jabe mangjang gudula bobo abang mule tega do humga lobam skala ai o Bible class nama de so daro puta porit nepe si Exodus chapter 5 verse 1 suga anyo ko porit nepe. Afterwards Moses and Aaron went to Pharaoh and said, "This is what the Lord, the God of Israel says, let my people go, so that they may hold a festival to me in the desert." Pharaoh said, "Who is the Lord, that I should obey him and let Israel go? I do not know the Lord, and I will not let Israel go." Then they said, "The God of Hebrews has met with us. Now let us take a 3-day journey into the desert to offer sacrifices to the Lord our God, or he may strike us with plague or with the sword." Si darabo puta Moses gihinam go pa Exodus puta si. Mosulo class na tawag nam siya balo kung Bible class si Bible study on the 10 plagues of the Bible. Plagues badai ngam micarong Bible so Egypt nyo ko alo plagues hanam pagokam micarong nilang Bible kas natar nila o ngo hudgo bindo paritan na bingtar na malang tega budula sang to ko ay plagues seged nam sing misang gabalo kam ekta litelia litelia hanam pagokam hamule misang na plagues o go sidu dar nyod dama hima nyod o dir kano nyod dirpi nyod hamunya sango plague salbing na English sabing rin yung bula pathological term bing bala ka the bubonic plague agad namin so gas waling laila ahi amar ling laila ngola parlari nam ay contagious fatal epidemic disease caused by the bacterium, the pestilent disease caused by the virulent bacterium lo ang sibo hakeng amule at api gang dang ta chibo hamule plague salbing kato. Asabing an epidemic or pandemic caused by any pestilence. Pestilence dir pinyo dahala kano halaila who he dangdang tenga ripiang rong piantulokam ham mula plexel dingeto. Okay, so ako dang like the spiritual term go balokam a widespread affliction, calamity of destructive influx, especially when sees as divine retribution. Mana act of God ham mula samkam kala plagues ang gyodong spiritual term na divine retribution na who plagues pagusam misal ngalam natanen ay 10 plagues. Egypt nyo ko alo 10 plagues ko hapa. Ato na ay asahan nyo Egypt nyo ko ala hapa. Hey balo kang plagues ham mula kapat rin Exodus chapter 7 verse 7 loge chapter 11 kya hai. Hey the first okay plague plague of blood, second plague of frogs, plague of gnats, lice, okay, plague of flies, okay, plague of livestock, okay, plagues of boils, okay, plague of hail, okay, plague of locust, okay, plague of darkness, plague of death of firstborn. Dos tago. Sam mule agale detail ka mag anyo hugun ke plague ripa kune huripan. Hu plague hu hapan. Ham mule kata tu anyo kun ay plague hu hapan. Plague hana me ugo ba apalo gam king to kajong pori to basi Israel nye so ga Egypt nyo ko ala nyara pa ne be inter ka nye be okay ga Isaac ga Joseph ga si hodo ko king so inter ka nye brila ko la bole alo Egypt nyo ko alo nyara pa ne saron dore ko nye o Moses dola ela Moses alo ga kila ko Midian nyo ko al kila o hakar lai ko la uam bowling to ko be nyarapan surga nitong ngam ay boling dug bari ni ogam king otomato biona me will you let my people go no nga ga mangjang buku tong sa Israelites tong samno
Uke Egypt ni tong nule pero nule king nule angmu kubere angmu tubeka hu gam king ete angmu kuberi angmu ramre halte karani ensure gam king uta no angmu ramk he suruat plex ge hagam pagu ke harapan lo hu ge angmu ram ngam si prabu abakanam pake the God of Hebrews has sent us Joseph Moses la Aaron bonna hal bingreni o si kazong por na me ho pero bingragan who is God he prabu hai I don't know God no prabu abachingma harap ko ge bingbong lai ko la ho prabu abu Moses ni bingame don't worry mangda mabe ka no nga bingnamo rito ka ay rila ang to ka halai ko la hoga Moses bon bingbong use ko ne nyam bowling dokber Moses bole argon marap ko ne ho plex ge odur kan olung dad ge lung lima ang manam dole alo Egypt nyo ko ala prabu abu hamo pane kala na ay ham mule so Bible so anya ka pa go do first abalo kam plague of blood ang mura mari kunyi ke tulong am alo ge mo Israelites tulong ang ni mura re kunyi plague of blood are kunena hugum dipane nail pabungam hoge krongam ke isuku ang pe ko malangam pura ise uiberi pako blood fish dies the river smells the people are without water istang se dogma malanga pripako habri yugri pane pero ge magician tulong kalame mula sir dari ribu arts tulong kalame duplicate mapa bulka maprido pare halgare ni o pero hara anga hangera isra mangjang mapa he first plague okay second plague plague of frogs tate uri pane ham mula Exodus 7:25 kapa tarena see frogs come up from the water and completely cover the land tate ke nyoku subu poker kune bulu Egypt nyoku sangku Israel ga so officials Egypt ga officials so nitong donya ko nyarapan donya ko malang tate choya poker pako moga ham ka marabe pero ge okay tolong ay mula try makapa maka tate po alin mapa hara habri kune harabe okay besto ko okay to kula harabe okay ge pero hange harabe isra mangjang ma hara angmuram halding pa hara pero his heart was unmoved habri kuni then okay third plague apa plague of lice organism tahu kana tahu takie acha apa okay kuni guri pa kana habri kini kuni laga suga move na okay ni Moses ni Aaron bin Arab bodol teto gareni okay alo ke mubam narap tere kun pura tahu ri kune Israel Egypt nyokol pura Egyptian samoga pura peki tare kunyo okay bolo Egyptian okay magician arts pare kuma bako pare kuma bingame go pa bulam ta okay magician rikata ko kam tahu ko kuna upad pere kun bula go pan bula confess mapa confess bane throughout the Egypt ang rekuni bula confess mapa magicians are unable to duplicate this they say it is the finger of God bula confess krele masi isure rejdi ko aso plexi it is the hand of God finger of God ala bula confess mapa ora ang mukma then the fourth plague of flies bula ka nga ha swarms flies pura land alo files cover the land pura Egypt nyo ko alo ako me tami ko kuna pikejar ker pakar kune ogmi akar kun pura servant house pura bekar pako hoka marabe kunde pero arabe okay pa reject pa hara Israel ni angmuram ke jimana brisje ka angmuram halabing pa hara angmuram halbing pa harden na heart hara Moses ni bar sama hatu be to Moses mahaji para okay plagues of livestock ekta pura katune niwam pura simi mukne this is the word the Lord the God of Hebrews says, let my people go so that they may worship me. If you refuse to let them go and continue to hold them back, the hand of the Lord will bring a terrible plague on your livestock in the field, on your horses and donkeys and camels, and on your cattle and sheep and goats. Pura tune miwam sirim mudo ko be plague hapa. Punyo do na ay. O uri pane hara pero raja mo Israel tong ang mapa well okay do then sixth plague have no boils pura hulp kune ni pura
Israel go kang Israelites hai rimakin do kang itulong Egyptian tulong pura helper kune Adam ramapako. Magicians tulong malang pura buel do pako. Kinto pero ara tema pa. Moses request malang mahat beka. Gusto mahari mahat ara ang mo bagas ara Moses ni harabe mepako. Pero na ay. Uko kuso next plague of thunderstorm of hail and fire. Oga hails, oga so dois na dogum dorie, oga tariame, oga so ga ido tayeng pura holalay ko la next oguri pa ko ne pura Egypt nyo ko amara al horing hocha mo ko pura pamurim pa ko. Hailstorm kill all the slaves and animals left out of unprotected and stripped or destroy almost every plant. Sang ne malanga purang do sa ho pamurim pa ko. Huko kung uguri pa na pero ham admin pa. Yes Lord, ngori haji pa na niya ang mutare ko nete. Hala admit mala map ko pa. Wakin to kokno so harabe mo hanga mara isura harden mo tola harabe tema pa ko ko. Olo ko next ako plague of locust. Takam ga ukang apa. Okay. Plague na ay. Takame hala pura field rongo nampong am dream talam kajamul sikam kil haka adong yang kenai takam ge. These are all plagues. Hoga he kam hala ko pura de mere kunyi o malange mu official tolonge ra pero request ma pa pero hanga si isoro rigidok ay samno ka mangkaj to ka. Halabing pa pero hamang kapil ma ra hang adang pa ra Israel ang mo kumapa. Habri kunyi ako plague tahila. Arabe ang mo kumare ko ako plague. Plague of darkness. 3 days kanepa. Kanemo pa. Wo Egypt nyo ko amna. Kinto, the interesting part is that ugulo ko sen nyo ko ugulo kan Israelites do pa. He kanema pa. Israel ka bong to pa. Israel nitong Israel Hebrew nitong gabe na. Kinto, pura Egyptian na kanepul 3 days do re ko ni ako. Pero arabe request mo pa please samdo mahatok ba Moses sa aron na re kun wala ang muistar ko nete re kunyi o hara Moses mahaji pa kinto ara ko kunglo hang arab adang ko ne ang mo kuma last plague uri pa ko ne last plague of death of firstborn pura nyaku ge ni ge bunyara panege jimanso Egyptian officials ge hoga sebe se ge firstborn mangchobuam lingchobuam pura katam re ko ni titia ki korile titia okang alo pero mo accept mapako o officials malamang jang jipako yes we have sinned pero ni kami ang musto isang anya ang ikok release mis pako para sire ko ina ay hoga these are the 10 plagues of the Bible plagues. So plagues so purang kana mo so kaso durpi mo asa mo so there is the hand of God. Isore so plagues sam hamupa. Ang makapago to. O be hamupa na abalo kam why the Lord did judgment over pero abalo kam harden the heart mo kage aso ge pero ge hangam madang mo to aru mo pawara katam dobe. Koi katam dobe. Okay pero mo hang adang kam pero raja में माने आत्म बहुत himself अपना आप को trusted in himself आत्म कोई जा में मांगता हम कुछ कर सकते shown pride गमंडी मुना अच्छा गमंडी पा राजा तो ना आए हो गए reproach the Lord तुम कौन हो तो who is God ईश्वर क्वेश्चन में पा I don't know God अल्लाह ना आए मुझे reproach में पा Lord then मुझे Lord का Hebrew चिंतो इज़राइल चिंतो ना आमों आपा hekta so ga judgment hanam pago ka hang adang gam gabe atom mangjang sugang ate hitarilo manggam gabe proud atom largam re gamandi gam gabe hoga isram kono thai isore mo isor nai jane hala isor bingha gam gabe o isor ga mangjang bui tuno ang ma gam gabe isor nyara binam tema gam gabe isor kanam nam nyam tejang magam gabe plex se hapa men na ay Hunyo do Israel aloga mane Egypt ni tulong ugam humul do pa bole sana humul do pa they were worshipper of sun Mga bole pabong Nile pabong mane ito source of life ko bangla pabong bole at humul do pa bole na ay humul do lail bole mangjang do pa Huga team of the plague sa balokam
So kasi, this is the finger of God. Bila confess mo pa. So plague say, this is the act of God. Finger of God. So प्रभु का हाथ ही है इसमें. हाला बिंगरी बुला कम repent pa mang pa ay. Kung gawin mo sa gawin, 3 theological lessons. So, plague song na 3 theological lessons ka pa namin. Si kapa naman 7:17 si Exodus chapter 7 verse 17. Thus says the Lord, by this you shall know that I am the Lord. First theological lesson. So plague so gano jani wo ki mane I am the Lord. No isore. Through this plague, you will know I am God. Hiye kam mupunyo budok mato. Matro plague am Prabhu abu hai God Himself redeemed, restored. Alam ay. The second theological lesson that you may know that I am the Lord in the midst of the land. Ngunad, ngumato Lord, mga Lord, so okay malangga so, pata ko bang malangga so, kadi malangga, nyoko so malangga be, Prabhu abu ka. I am the Lord. Muriyang buo ka. Third number, in order that you may know that there is none like me in the world. Hamse bara koi ni, Iswaran ay. Iswaran koi abu kang das doma pa ne. Ham katang do betinita, theological lessons so plague sam sipa. Ano me? I am the Lord. I am the Lord of everything. Ngobe? I am nga so koi abu doma pa ne. I am the creator. Uga katam do be. Also katam na God is teaching 3 lessons to Pero also. So kaso na ay. Pero ha in fact mamangjang masuhab zakam mo 3 lessons ko pero han sipa. The fact of God's existence. Pero han ching mo pa isura doj panen kala. Itna bara raja o moyo na ay. King Pharaoh ni. I am the Lord. The fact of God's existence. Isura dopan ni bo. Hala pero han ching mo pa. Gaming di bo God's involvement in the affairs of man. That God has the ability to affect and control events in the midst of the land. The lesson of teaches God's providence. Who कोकने से मुँह पने God कुछ भी कर सकता है. God plagues का नाम दो पारे, nature लगे effect मुद्दों पारे. Who malang alaw kinto hara abe Prabhu abe yang ling tari nakalana ay providence of God. Pero hani second lesson. Third lesson है God's omnipotence. So kata na so firstborn ne sira para abe kinto. No one could do anything. Only God. God is ultimate. Power high above any other being. God is ultimate. You cannot challenge God. Who is God? Mabingdom na pare. Mo the doma ala. Iye God eh. Ato mangyong si koi mangala pero habing pikol ko kung so haram mo hari pa ko. He was defeated by God, by prophets of God. Ala na ay. No reflection. So mo so ngala so reflection ka ato so kaso dosta plagues ugan ay Egyptian yo ko ala halal kimaro ngri pakon. First, God sees when His chosen people are under slavery. Prabhu abu kala dodo. More than 430 years pakupulo Israel niya loga eto Egypt nyo ko ala nirapan na sangal dog. More than 400 years. Oh, with giril do pakula. Hora isura kapapa means wala lo asa dore ni mamangjang badore kabral dore ni slavery agad na may practical kam mato no hoy uy pa na nirapan na lagabe. O pois lagabe, yalong sing lagabe, case lagabe, slavery sangal do kam. God sees the chosen people is the asar ni. 9 plagues were connected to nature. Prabhu our nature lagabe, is lagabe, o so move lagabe, o move creation lagabe, tato lagabe, tahu lagabe, o do ko lagabe, so to dogum tarem lagabe, mo ekta plague anipa. Second last plague kinto mo supernatural. First simudar mo name. Oga mu icha mo tere name. Sangling giling mo maname. Mu have supernatural power lagaba. Who ains oga God uses natural and supernatural to communicate His message to the nation. Mo nation am sulo mo message jil do. Mo natural things lagabe o supernatural lagabe jil do. God uses plagues to let the people know His power and glory. So plague hamu na kam huga Israel ni singpa. Are Egyptian niya kane puldo Israel yung tope. Egyptian ga pura sabi sa nga Syrium Israel ga sima plego na. Hora pero kanampa kakata si Samarela. Kung pamata kanam ko Israel ga sinam to eri at kama ne. Sabi sa nga na. Ari pulo ga ko at kama. Huga be ho kata to ka.
God ga okay ngam na plague lege mo power demonstration manamam na. His people were safe and delivered during the plagues. Jiman plague haje kam mu ye basil do pa. Ho mangjang bo na aile. Ho God sent and plagues and redeems. Mu hara potay pa redeem pa. God hardens the king's heart to perform more miracles. Mula niyam to चिया ama mangjang ya ama हर ममंगदो पर किंतु सो कार्य नहीं गॉड हार्डन करता ताकि और मिराकल करे और प्रभु को जाने नहीं है ना हर प्रभु हम चिंग में लगे द किंग्स एंड ऑफिसर्स कन्फेस देयर सिंस लास्ट तो बोले हरा अबे हार गया बोलना अरे मूल क्या था मूल का परे वो असेले मूल का मैजिक पे वो परे वो असेले मैजिशियन ऐसा आर्ट असेले किंतु मूल हरे जीपा को लास्ट कन्फेस में पातो सीन नाम को आई एम as Christians singa jota gano let us wait for the deliverance from the Lord mule kam wo abu ga yang goling sengam mule kaya al do tujuka especially so okay so trial days si corona angal do kasi o corona mo so sikam mule sam ka balo ka ye kam jola ka ye kam chingla mana means it is also kind of plagues sikam ekta plague jaisa hai kasi ye malang Dubai mo ye ma fail pa ho mo yo kam Dikari ka bulkam patapat ukarika pe kula Egyptian magicians no likape kula boleh kam fail pako. Pubu abari pato. Nabe kalam sekje mula sihara be pubu abue muera lama katam renepe. Mul deliverance ko aya ito. Let us continue to seek God's intervention during these trial days. Pubu abu intervention so mo kaya aldo to jukaso as a trial nyo so. As leaders, no Christian leaders to especially. So kaso kana mana. Mo anya sa mo sam prepare mala anya ja mo kam kuch meditation mala ato hai so listen singam kam agam gyopa mo kala last healing na men as leaders let us be persistent to seek the deliverance of our people from the rulers of this world like Moses and Aaron mula ka Moses and Aaron ab kalam persistent mulam Moses la Aaron ba niya dusra काम नहीं है जाओ अलग इस्राएल ने बोलिंग था है तो जो ना में वो जो करना हम साथ देगा Sangdangam tabu mamupa, utabu ganalal, bulkam tabu maligni, utabam pura eron ka istik tabu darimpa, sir dari katampa, mu करेगा हल ईश्वर बिगना पा, मुले मंग तो जो मु लीडर से हम करेगा हब दो मापा, बोलो न आए, मोसेस एरोन बिग हम करेगा हम से गया मापा, बोलो मोसेस एरोन बिग ईश्वर मुर्तार ने नु आया तो, मुले एक ईश्वर के एजेंट ला, मु लीडर से मुरिश माबे, मुआंगस माबे, मेरा पास ताकत है मंगाया जुका. जब तक मिशन में सक्सेस मादे बेमोस एरन बुला बेमोल न्यामul alogo sargola panglangkata मादे बेमोल कंटिन्यू सो तुम पोइसम रूलर सम राजा हम कोई भी हो नेशन गम जोतन दो तुझो मोसेस बार-बार जोतन पा सी ईश्वर जो पागल let my people go will you let them go बार-बार लरियंग कते go हाकर ला बिंदर राजा हम मोसेस ले एरन बिना है हबे कलम मुले नि तेतो तेमा तो Moses la ron benal kung hapa to arabe. Kuning hapa ko to. Ek bargo. Alas to go pa kon. Luku de no nga ni umuka ka baro ka Moses aron ne starik na la. Pero esa bi bola na. Hab stora bunya las ke harmani kuma harabe nyam boli nam kya be. Continue arabe. Okay pa. Ni oni ba ka ngunyo to ling to ska leaders tong lunga. Moses aron ben persistent ay. Sign of the second coming of Jesus. Jesus का second coming is हाल दौरे को. केवल मुल previous message होगा मुल किल्टे पापा कंसिल होगा मुल को previous speaker कम जो पापा सो बारे सामने आये ले. Occurrence of all sort of disaster. Simu anyo को matro गम मुगो सो Jesus हाकर मुल तन. मुगो sign ना मुका पादों तो कुना. मुल मलंग का पादों तो. Disaster से हाल दौता रखे जे. देखो there are so much of disasters. Nido राज्य गचिल निये सिल दो. We are very मुल एकदम NBCC कम बहुत लोग कंडोलेंस भेजा है मुझे काउंसिल दो में आगे मुझे जनरल सेक्रेटरी से लेके पूरा मंगदे पामुल के चर्च मेंबर से कम कहते हैं आए सो कैसे कि डिसास्टर सो कि लो हैपनिंग हम मुझे तो हम प्रे में जितो ईश्वर बोला अन्य इसका गन्य का आई ब्लेस में हर मुझे प्रे में जितने ला मुझे सो दिदरा चंगल दो सिबिंग पे and you shall hear the words and rumors of wars see that you be not troubled for all these things must come to pass but the end is not yet. For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows. Mula mugupa, jiman ke utepa bupa jikam not be trouble. Mangbe mabe ko isang mula marad. Ara aming doto ingap doto galan aile. Or pestilence famines hatar nila. Clearly Matthew chapter 24 by ipepa.
Gamin di the love of believer shall become cold. Yesu agam sam tega to Yesu ke mule so Yesu hana ni dam बहुत लोग cold हो जाएगा बोला. Kasi mule si Matthew 24:12 binga में and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Mul mangjang buko tungo kam tanda tare ko na ko isa. Moga apostol sa ke mule su corona ala church ang makal ni tanda ho yasa. Mule request mo do church ang maje ka tanda yo. Usuran personal relationship strong na doto. Harapan na ayla. Mangjang ara doto. Church is a fellowship. Mul malang ekta general fellowship hai. But nam do name hoga nam family do name it is a personal fellowship with God. Personal intimation with God. Had do na lai. Hoga bu nyo da gare ko kewo te pa na mga members church ang mare ko ni boring pa ko nam sa pa ko pratna mo kumayo hoga okay na rin siya ng lakwa lang wala habi mangal do kaya tas so ng lakla opo tang ng lakla rami so ng lakla lado na lai yes ang aril do member tulong take up to we are well founded Christians like the foundation do Christian mo sang tojo kaso mo so hari mo mabe mangjangam so place hado nyo so Moses वो नहीं पायरन बनिए एकदम कंटिन्यू बर्न होते जा रहा और प्रभु का आदमी को सेव करने के लिए ना करा मोरे तो जुका हो गया the appearance of false Christ. So mo sa tegap to ajing tolong. Sa keplex sila nyo dam lung da jobu niye rumors te patarin nila. He hu edo pai ko he healing mo do he Jesus pai ko Jesus nyang ko te patare. Mana false prophets false Christ ata nila. Ham mule so mo so mule hingabla do to juka halang ri ko bing pagarin nila ay. Ung malanga jing do what happened after the plagues. Mo do mi gri ko ne place ko kung guri pa kon. Israelites are delivered. Jiman plagues ahola sigudro ahola ikola Israel's niyo ke pako malang deliver pako Moses aron bani Israel nyam promise na boro ang rap ge pako on the difficult journeys of faith who opposed Moses died and who obeyed lived who iman diskudo ko isto ang do journey ang do ko who plagues the hope journey ang do ko Moses binang tebu alasang pa tema wa si pako ni aja ko so moso mo la request mo dunya sa ka-place niyo dam. Ato leader binamam teto ka. Council ka leader binamam teto ka. Oge, so ge, authority ka binamam tel sang to ka. Oge, mulam tamsar bo ito nung alego tamsar nila. So, ugu gusto mo knowledge do mapane ham mula awi sa argo mayo ka. Jene ka mulam kaje mask geto do. Compulsory mask kam geto. Muli angkar kolo. O sanitize mo to lakam mo to. वो सैनिटाइज मन मूल अलग बिया जो एक्सपर्ट तो बिया करने फॉलो ऑल द SOPs ngala so standard operating procedure malang charge ni members niya discipline so mangjang bisa peace loving people ngala alaj abe so corona flex day so okay to ka ngala mangjang to so flex ko kung be there will be deliverance like Egypt alaw kung be Israel ni deliver mapako ni habe kalam God will deliver all the believers deliver matar nila uso nyo song ule no complain baje no argument no yalong siching ato ge leader sam ni habi ari mabe ato ge leader sam take kar larito family lo fellowship malado to rabe continue Bible am sumo so anya por mul tung te nga Bible am chingmagam gab mul foundation ne Seki mana Bible kahani chingmagam gab na Bible anya pore magam kuam Bible pore sir to ko je pore sir irap gaito kuam na aile irap gaito like ta anya family fellowship na to ka God bless you so mo stay prayerful stay home stay safe stay healthy just miss one another ako yung lamang pami to ko je visit mamakam na ay so mo so o tuwa nila ko do banika lasong le ita premo to ju praying habalokam for the deliverance of all the people so plex so mula realing to be isip ge plegam jibue matrabue yang badoni ne ham yang to ga halang anyo go short prayer muto juka o nilekam o so sampu te pa be mabato ka ay let us pray darabo pubo abwa ng paling chopado ne singo ga as doli pelam doli telia doli hala kul ganggang amin dar ka pa mo paril do Oke disaster saying bermuk magulam rel do jeraci kayaknya do isir do tu. O kapan ame Egypt nyo kulo no amay banyi. No yang lingi banyi rabe. Na akuan.
habe kalau ngula mangjang tu na mangjang boku tong san sulusu ga asa nyo chuge no kapa we yang ni pa bong mangjang dinela ngul nya kana ngul paldo mu du harabe saka nya la beka pratna samdara bu jisu ga nom lagare amen praise the lord malang lagi pa ba to ba ka pa ya lagi